নমস্কাৰ, মই মনজিত হাজৰিকা। আজি মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত আৰু ইয়াত কিয় উপস্থিত আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু ইয়াত আজি হৈ আছে চূড়ান্ত খেল A.T.P.A চিল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ আজি চূড়ান্ত খেল আৰু চূড়ান্ত খেলত প্ৰতিযোগিতা কৰিছে যোৰহাট টাউন ক্লাব আৰু মণিপুৰ আৰু এখন সুন্দৰ খেল চাবলৈ পালোঁ আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, গম পাব এখন কেনেকুৱা ৰোমাঞ্চকৰ মেচ হৈছিলে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। জয় হ'ল, আপোনালোকে শেষত গম পাব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। জন্মলগ্নৰ পৰাই প্ৰতিযোগিতাখনত পৃষ্ঠপোষকতা কৰি থকা A.T.P.A যিখিনি সহায় আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলে শলাগৰ পৰাই বৰ্ধিত কৰিছে। দ্বিতীয়াৰ্ধৰ খেল আৰম্ভ হ'বলৈ যথেষ্টখিনি সময় আছে আৰু এখন অতি সুন্দৰ খেল আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব। ক্ৰীড়ামণি ৰাইজ, এই খেলখন যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই পৰিচালনা কৰাৰ
আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে মণিপুৰ দলৰ এজন সদস্য তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমাৰ অসমত আৰু যোৰহাটত আহি কেনেকুৱা পালে आप असम में मतलब जोरहाट में आके कैसा लगा वो खेल देख के कैसा लगा बहुत अच्छा लगा हमारा टीम जो फुटबॉल फॉर चेंज है ये साइकिल से है ये लोग आके यहाँ पे लास्ट ईयर भी आया था हार गया था लास्ट ईयर लेकिन इस बार आके बहुत अच्छा लगा ये लोग जीत गया है और चैंपियन ट्रॉफी मिला आगे भी फिर कोशिश करते रहेंगे आप जोरहाट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आज जोरहाट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ पर ऑर्गेनाइजर ने बहुत अच्छा से किया है और ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का मेनली फुटबॉल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो अच्छा लगा और ये लोग भी अच्छा करते रहे एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और मोर লগত उपस्थित আছে মণিপুৰ দলৰ যি মণিপুৰ দল আজি জয় হৈছে ৩-১ আৰু মণিপুৰ দলৰ কোচ মোৰ লগত আছে তেখেতৰ পৰা জানিম আজি যোৰহাটত আহি খেলি কেনেকুৱা পালে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিছে এই এছ'চিয়েশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে এছ'চিয়েশ্যনে কিমান কষ্ট কৰি খেলখন অৰ্গেনাইজ কৰিছে কেনেকুৱা পালে কি কথা আমি তেখেতৰ পৰা জানো जोरहाट में आके मतलब आसाम का जोरहाट में आके यहाँ वो स्पोर्ट्स फील्ड में आके कैसा लगा आपको पहले खेल के जोरहाट पहले भी आया था हम लोग एक बार पहले भी आया था ना तो अच्छा लगा इनविटेशन मिला क्योंकि हम लोग तो छोटा एकेडमी है
जैसा से लड़का भी थोड़ा अंडर 17 का है, तो हम लोग को ये मंच देने पे बहुत खुशी है हम लोग सबसे पहले। और यहाँ जोरहाट में अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, अच्छा ख्याल रखता है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। जोरहाट मतलब जोरहाट एसोसिएशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एसोसिएशन अच्छा है, काम करने वाला एसोसिएशन जो है, जिसका भी हो, कितना बड़ा भी हो, काम करने वाला अच्छा होने से दिल खुश होता है। काम करने वाला बहुत अच्छा है एसोसिएशन, बड़ा एसोसिएशन। हम लोग को बच्चा बोल के नहीं देखा, रेस्पेक्ट भी है, फ्रैंक भी है, और हम लोग को प्रोफेशनल प्लेयर जैसा ट्रीट किया। हम लोग আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে মই কোচ আৰু বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত কথা পাতি জানিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ এই যোৰহাট ষ্টেডিয়ামখন এই খেলখন প্ৰত্যেকবাৰে পাতি আহিছে। এবাৰ 59 হয় সংখ্যক পাতিছে। তো ময়ো আহিলোঁ আজি বহুত বছৰ মূৰত। মই এইখন ফিল্ডত ATP মই চাব পৰা নাছিলোঁ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত। আজি আহিলোঁ, চালোঁ, বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ, অডিয়েঞ্চ গোটেই ভৰ্তি হৈ আছিলে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট দিব, আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সহায় কৰিব। মই যিমান পাৰোঁ খেলৰ, যিহেতু নিজে ফুটবল প্লেয়াৰ, মই নিজে ফুটবলৰ যিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু গেমটো কেনেকুৱা হৈছে মোৰ ভিডিঅ'ত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাব, বহুত ধুনীয়া সুন্দৰকৈ চাব পাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিডিঅ'টো। আৰু পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।